Oturdun mu yerine? Kaç oturdun? Oldu. Oldu. Giyinki de vaşen. Neme kıldı dele. Жөн. Братан, уважать еткенде до конца сөйлемейміз. Неме папарға айтып қойдым нахуй, жөн эле жүрсүн алда. Орозо кечирим сурашып Oldu. жа айта аласыңбы? Не деп айтасың? Не деп айтасың, сука? А? Не деп? Oldu özün. Не деп айтам? Özün ötübe şu akla diyeyim. Дейсің бе? Чоң эле киши жөн эле бала чака карап койсуң. Түшүндүңбү?